predivan ambijent i zato želimo da vam otkrijemo temu naše emisije koja se zove Primitivna geografija sa mnom Đasvetom, Ninkom. Ovo je jedan predivan ambijent, neka šuma kad se hoće pa lijevo i došli smo ovdje jer smo dobili e-Nile, to je najnoviji sistem komunikacije, Hot Nile, ludoa.ba ili com, ne znam, nije bitno. Dobili smo poruku da se na ovom lokalitetu nalazi posebna vrsta babaroga. Da li su to mitovi, da li su to diple ovdašnjih lovaca, ili su to ipak zidarske priče, sada ćemo da otkrijemo. Da li su babaroge mit? Da li su to bića kao i mi ljudi? Da li kakve su njihove navike, kakve su običaje? To ćemo da saznamo. Vidimo ovdje. Salam alejkum moćne. Alejkum selam. Ja sam voditelj emisije Primitivna geografija. Sigurno ste gledali na televiziji. A ja sam gledao sam, ona bude na onom kanalu. Ja, ima vas, ono nema kod mene kablovske, ima onu antenom ja fatam, to antenom. Mi smo došli, Boga mi veselo, jel ne? Ma još šta je? Ma ja malo u ramazanskom duhu. Došli smo da vas pitamo o posebnom mitu. Čemu je riječ? O babarogama. Jeste li vi upoznati? A jesam, jebem. Pobere men sve i ovdje napravi znači, babaroga je štetočna, jel? Jeste, velika štetočna. Ima kakve koristi od nje? Ma imaš... možeš je jedino komšiji poslat da njemu sve obere. Jebem! Nemoj ga sad, pusti ga. Emisija, kad to riješite, nemoj ga, pusti ga. Nemoj bola ni ti. Ujdi na svoj manji, nemoj sad, međa je međa. Šta je ono babaroga dole? Ma jeste, vidiš, pije ko guca. Smijemo li mi otići dole? Ma hajde smiješ, neće nas sad ništa, pripitaj malo. Pripita, znači sve opasne kad je trijezna. Čekaj da je prepadne. Nemoj. Halo! Halo! I hit the
izgleda da on ima ovdje kilu. A možda ima i dvije, jel li? Ima. Što je blijed ovako? Jede li on cvekle imalo? Ma jede, droga. Nema to kod mene, zato ne može ukrati, zato je ovako bio. Nemoj jebem! Aj standi tamo, neće sad to bude. Ne smijem ja. Gdje ti njega pitaj? Šta ću ga pitati? Što ne jede cvekle? Kad loše mu sjeda, ne može. Ma ja nek ti piva sjeda. Ja, sad je Ramazan pa on posti. Na cveklu posti, jel? Posti samo cveklu najede. Joj, baba roge. Dobro mu je ta stomačna. Moj ostaje, to se najde kod mene. Dođe tamo sebi napravi onu, kako to kaže? Kaže se. Spava kod nas. Kaže se tu. Konak. Konak? Konak napravi kod nas, spava. Eno gore je moja kuća, eno vidiš. Snimi kamera. Ono gore, tamo vidi se malo bilo. Tu ste kod mene bile. Jednom sam ja i krave imao. Šupak mi pojeo. I sada, tu nema vode, nema struje. Pa gdje živite? Internet ima. Lade sam. Ma još taj onaj 3G, ali nema računara. Kako internet? Pa to ja za struju koristim, tamo razvučem sebi na internet jednu u sjelicu. Ima sve šta nju pitati, vidiš da je to Šta si ono pitao? Što jede malo djeca? Kao zato što kad nije Ramazan, ona to hoće da jede. Noko samo to njega naučio njegov rahmetli otac. Voli mrtvu djecu, voli gladnu djecu, voli malu, veliku. Kako voli kad mu zagrije? A to on dođe noći tamo siđe u grad. Vidiš šta je radio. Malo prije on bio odmah gore vatra loži. Loži vatru, loži sve što stigne. Gdje ti njega pošalji kući? Allah mane. Mi ćemo nastaviti, dragi gledalci, razgovor sa našim seljakom. Kako se novi zove? Ja se zovem Mrkvica. Junozović. Maja. Kako ti znaš? Maja, ti si sa televiziju, sve znate. Sve znaš. Čuo sam ovdje. Jeste vi čuli? Jesam. Baroga voli srat ovdje. Jebo Baba Roga više. Maja. Slušaj, ja volim da probam taj čaj od Novorodnjevića, tumačnu dušicu. Ima li toga? Ma ima. Evo, daj gledalci. S Barogom. Ja njega ne razumijem ništa, imaš dlaku. On će da povraća tu. On će da trebao da dotakne dugu. Al ima tugu. Trebao bi da osjeti dugu. Domaćina treba mi prevodioc za Baba Rogu. Hoj, dobro, eto. On je moj sada čovjek, on je stresma. A on kaže da će on tu neku masnoću svirati. To će. Neka će on će da povraća. Jes, a kaj on će snimati tu neku masnoću tu ide. Masnoću, može masnoću.